Big win and massive one. Erling Braut Haaland, Erling Braut Haaland, Erling Braut Haaland, Erling Braut Haaland, massive. Abwira Brazil ngo go home, go home, go home. Abibutsa ko kuva yavuka ntabazi bakomeye, ibyo ni papa we ubizi, we ntazi Brazil ikomeye. Brazil ni ikipe isanzwe tunganya amateka kuva navuka mu gikombe cy'isi. Sindabona mugitwara muri abakinnyi basanzwe, wowe Alisson Becker nirwa gukubitira kwa Liverpool, Magalhaes urabizi kwa Arsenal, Casemiro kwa Man U narakuzengereje urabizi, Ancelotti naragutsinze kenshi uri muri Real Madrid, wowe Martinelli nawe uranzi nirwa gukubitira muri Arsenal. Ese ubwo urumva uri buze guhagarara imbere yanjye ukaza kumbuza gutsinda ibitego bibiri by'agasuzuguro nka kariya? Erling Braut Haaland asuzuguye Magalhaes, asuzuguye umunyezamu, asuzuguye Neymar, asuzuguye Brazil yose. Afashe Brazil ayigira ubusa, ayikuba na zero, arayibwira ati mwe n'abakinnyi mufite mugende musubire kuzana abandi bakinnyi, nta bakinnyi mufite, nta n'umwataka mufite, nta nubwo muzi kwitoranyamo umuntu wa nyawe utera penaliti. Muri abantu basanzwe mu myanzuro, mu mikinire, tactique, ubushobozi byose. Ibintu byose abanya-Brazil imbere ya Norvège zero. Ayo ni amagambo ya Haaland ku mutima. Yatsinze igitego cya kabiri yanga no guserebura kubera ukuntu yarabonye ko Brazil nta kintu kirimo. Brazil iri ku mazina gusa, Brazil nta kipe yo gutinya irimo. Haaland yanze guserebura, arabareba araseka aravuga ati iyi niyo kipe mwanegaga cyanga, iyi niyo Brazil njye numvaga kera cyanga nagariyo. Iyi niyo kipe koko mwanteze ku cyumweru nimugoroba, abantu bose baruhutse bategereje kureba match mukanega ikipe nk'iyi nka Brazil. Ya. Brazil isigaye isebetse, Brazil isigaye isebetse rwose. Ntabwo yaragakwiye gutsindwa kano kageni, ntabwo yaragakwiye gutsindwa isuzuguye na Braut Haaland gutya ku munota wa 80, ku munota wa 89 atsinda igitego cya kabiri cyo gukonfirma bavuga ati mwe muri hasi. Sinzi rwose ukuntu ikipe y'igihugu ya Brazil ntabwo yakwiye kwitwara gutya muri iki gikombe cy'isi. Ikintu ndi kwibaza ubu se Ancelotti arerekeza arakomeza gutoza Brazil, baramwirukana cyangwa se tumushakira akazi muri za kipe zacu hano muri Rayon, tumushakira akazi muri Rayon turebe ko yaza kuzamura bano bahungu bo muri Rayon bo kuri Skol, kuko urabona ko izindi kipe zose zabonye abatoza. Real Madrid yaramubonye, Al Nassr yaramubonye. Ikipe yindi ikeneye umutoza ni yo kuri Skol, namwe murayizi. Ndagira ngo tuganire kuri iyi match, ukuntu muyibonye, ukuntu mubonye Brazil, ukuntu mubonye Norvège. Ejo bundi Haaland aherutse gutangaza ati mfite ubwoba ko Lionel Messi azambuza gutwara Golden Boot cyangwa se gutwara igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi. Aka kanya tuvugana ubu Lionel Messi afite ibitego 7, Kylian Mbappe afite ibitego 7, Haaland nawe yongeyemo abantu afite ibitego 7. Ubu aba top scorer ubu dufite aka kanya bose afite ibitego 7. Ni ubwa mbere ibintu bibaye mu mateka y'isi kuva igikombe cy'isi cyabaho. Ni ubwa mbere abakinnyi batatu bujuje ibitego 7 bose bakaba top scorer. Ni ibintu uri kubona ko iki gikombe cy'isi kirimo udushya, kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kirimo n'abakinnyi b'abahanga tuteze kwitega muri iki gikombe cy'isi. Haracyarimo Braut Haaland, haracyarimo Lionel Messi, haracyarimo Cristiano Ronaldo, haracyarimo Harry Kane, haracyarimo Mbappe, haracyarimo Dembele. Abo bose ni abakinnyi bose bashobora kuba top scorer uyu mwaka wa 2026 mu gikombe cy'isi. Icyo kwibaza ni kimwe, ese ikipe y'igihugu ya Brazil ibyo yari ifite byari ibi? Tureke kwigaya cyane, cyangwa se ikipe y'igihugu ya Brazil ikeneye kongera ikavugurura igahera mu mizi, bacekinga bareba ese wowe bakakwiye kuza mu ikipe, ese wowe bakwiye gusigara. Ko nk'ubu mu bantu basigaye nk'uyu mwana wo muri Chelsea wasigaye, ndakeka ko bari mu byishimo byinshi ari guserebura, nubwo ikipe y'igihugu cye isezerewe, ariko ntabwo João Pedro yabura kwishima kubera ko baramusize, kandi ubonye ko hari ahantu bagiye bagera bakamukenera, hari ahantu bagiye bagera bakamukenera, bakabona bari gukora remplacement zidafite icyo zivuze. Ubundi iyi match Brazil yakakwiye kuba yatsinze kare. Brazil yabonye penalty ku munota wa kare, ku munota nka 20, ariko kubera ya Brazil ntago ifite umuderi, ntago ifite umuyobozi uyobora ngo ikipe ugomba gufata decision avuga ati wowe ni ukwiye gutera penalty cyangwa se wowe ntago ukwiye gutera penalty. Ni ibintu ubona ko byatumye Brazil iva mu mukino, kuko iriya penalty iyo bayiha Vinicius niwe mwataka bagira, cyangwa se bakayiha Kunya
bari bamaze gukora ikosa, yari kuza gutsinda penaliti mu buryo butamugoye, ariko gufata penaliti ukayiha Gimarez mu mateka ye kuva yakina amaze gutera penaliti enye nabwo eshatu ubwo aziteye muri uyu mwaka. Urumva ko ni imibare mibi, ni imibare idashobora kumuhesha gutera penaliti, kumugira titire yo gutera penaliti. Ahubwo sinzi impamvu bamuhisemo, sinzi impamvu batekereje ko ari we ugomba gutera penaliti, mu gihe bari bafitemo Vinicius, bari bafitemo Kunya, bari bafitemo Casemiro, bari bafitemo abakinnyi benshi bashobora gutera penaliti kandi bakaba bayitera neza kurusha uko Gimarez yari kuyitera. Ni ibintu ubona koko Brazil yahise iva mu mukino, ubona Norvège yo yakomeje gukina udupira twayo duto duto bacungira ku bakinnyi babiri. Buriya Norvège ifite abakinnyi babiri biri gucungira, icungira kuri Haaland, igacungira no kuri uno mukapiteni wa Arsenal Odegaard akajya gukura bari imbere akazishorera, akagenda azisunikira Haaland nawe akaba ari ready yo kuba anytime ashobora kugutsinda igitego mu gihe warangaye, cyaba icy'umutwe cyaba icyo hasi. Nk'uko mubibonye Erling Braut Haaland atsinze igitego cya mbere cy'umutwe, aranakomfirima bikaba ko yatsinda igitego cyo hasi, cyerekana ko ari umukinnyi ukomeye, ari umukinnyi yaba mu gikombe cy'isi, yaba muri club, yaba mu ikipe y'igihugu, hose yerekana ko ari umukinnyi ushoboye kandi ushobora no gufasha ikipe ye mu buryo bwo kudefanda. Mwamubonye Haaland yadefandaga imipira y'imitwe, ntabwo dusanzwe tumuzi adefanda, ariko arabizi ko ikipe ye y'igihugu ya Norvège idafite defense ikomeye, idakomeye cyane ugereranyije na Brazil. Niyo mpamvu bo bakinnye nk'ikipe, bakinnye nk'abantu bari kurwanira badge y'igihugu. Ubona ko ni abantu bakomeje badefanda, bakina udupira duke duke ariko turimo imibare myinshi, berekana ko anytime mu gihe Haaland yabona amahirwe yo gutera baro ashobora gutsinda igitego, akaba aribyo bakomeje bacungiraho. Ariko Brazil yo ukabona ntabwo izi ibyirimo. Brazil ubundi yakwiye kuba yatsinze igitego hakiri kare. Gusa shout ku muzamu wa Norvège yakinnye neza kabisa, yerekanye itandukaniro, yakoze amasave menshi, yakuyemo imipira myinshi. Ubona ko Brazil aka kantu ikunda kukagera no muri match yabanje n'Abayapani bari kuyisezerera, nuko haje kubamo akantu gatoya, ariko wabonaga ko Abayapani bakinnye umupira mwiza, babize, bamaze kubona ko Brazil ari ya kipe igikina ibintu bya kera byo gucenga cyane, byo kugumana imipira, ariko itari ikipe ishobora kwicara ngo itekereze yige ku mukino ngo imenye ngo uyu muntu tugiye guhura akina ate, ese nihe dukwiye guhindura, nihe dukwiye gukomeza kugira ngo turebe ko twaza gutsinda ikipe. Nicyo kintu ubona koko Norvège irushije ikipe y'igihugu nicyo kintu ubona ko Norvège irushije ikipe y'igihugu ya Brazil baje mu mukino bumva ko ari ikipe ikomeye, ari ikipe ihabwa amahirwe. Ibyo byatumye batabasha kwisanga mu mukino nk'uko bari bakwiye kuwukina, ahubwo byatumye baza mu mibare mibi. Imibare yatumye banabasha no gutsindwa igitego ku minota ya 80, kucyishyura birabananira, bituma bigera ku minota ya 89 bataracyishyura. Haaland bakubitamo icya kabiri, baje gufungura amaso ngo batsinde igitego ari uko habura umunota umwe cyangwa ibiri. Babibonye babaye penaliti, gusa Neymar atsinze agatego kamwe, asubiye iwabo amahoro, avuga ati nta kundi, ntako ntagize, gukina umukino umwe cyangwa ibiri nkatsindamo igitego kimwe birahagije, enough it's enough. Gusa ubonye ko ikipe y'igihugu ya Brazil igiye ibabaye, ntabwo ari abafana bari biteze, ko bari bugaruke muri 1/8. Abafana bari bazi ko Brazil ishobora kugera finale. Brazil ni ikipe buri gihe iza mu bikombe iri guhabwa amahirwe, ariko bikarangira abantu batazi ukuntu bigenze, abantu batazi ikintu gitumye ikipe y'igihugu ya Brazil isigara.